Kuphinde kuphi la kufinyela khona lo mbuso njengamanje ukubingelela amathenda acebisa intombi zamshalaza umshalaza adala zamqombisa ngoba science ikhomba vele nefico social atshela ngathi umntana anqomana nqomba atshalwa nolwazi ngani babona inkomo kushuthi namsaba nazo nje ungunye zimluma zamhabala zinzwa zimzisa ukhala bamazinyo mfana balekela isidlivi la voco ngane kwethu laphana ke njengoba wazi ukuthi TV yakhe ikulethela eshisayo futhi nehamba phambili nezicubungulwayo laphana ke sesithambe sacubungula indaba ejula kakhulu ama-followers kaMthandeni kanye nakaKhuzani. Ama-followers kaKhuzani abukeke amaningi, akaMthandeni abukeke amancane, kodwa futhi uma sekuyiwa kuma-likes akaMthandeni abukeke amaningi, akaKhuzani abukeke amancane. Ukusola kwami-ke abantu bake basola laphana ukuthi uKhuzani umuntu okhokha kakhulu okungenzeka ukuthi ukhokhele ipage lakho ukuthi likwazi libe nama-likes amaningi, kanti uMthandeni laphana akalikhokhelanga ipage kodwa uhamba nge-experience. Right, laphana kuvela ukuthi-ke uKhuzani unama-followers. Kanti-ke laphana ucwaningo oluveza ukuthi uKhuzani unama-followers awu-1.4 million, kanti laphana kwaphosta i-post yakhe ina 4 days kwathola khona u-6K, kanti uMthandeni unama-followers awu-362K. Lapho khona uThandi waphosta nje ukuthi wageja ulotho wasethola 26K, lo 7K wasewushaya kuma-comment. Ngana kwethu laphana uyazi ukuthi ipage liyakhuliswa noma ikuphi nakuphi. Cela ukuthi uma usuku lakho lokuqala la usubscribe ukuze siphinde sicubungule ezinye sihleli nawe. Kanti laphana inkundla zokuxhumana ngiyatholakala uMathenda Cebisa.